Abana aba bako kina bono igisa kweke. Nyumbani maisha ni mabaya, nyumbani maisha sasa imeharibika, sasa tuende greener pastures. Greener pastures jika yande no chirega igabu seino no choli Yesu kumeyo remereri ya muchoyo. Obuya no obole. Monyako cyari siko, monyako cyari gose Saudi Arabia okore orora muno ko ngasukuru orora. Yanga kiabanda kwa TV, mimi nilikuja hapa kutafuta kazi, sasa maisha imekuwa ngumu, ni serikali saidia mimi. Wewe jisaidia mwenyewe kabla serikali kusaidia. Injuku chiko kororo. Abasani bale gato asomete na barabuka igakigatiga. Wante father wona ayibona kwacha kwa muliri kwa myako cyo sasiroti. Intuga igabona otone maju, intuga igabona twachire Dubai, intuga igatwachire gosengai. Inga wana abo mugatomete biya chusiga agana atomere kirubu no murugyoye mu muroyo baita ninde tajiri yae ekaendeka musiba chingoli amagoko ekamusiba amagoro ekasibe segari ekakurura gwara gucyari yani yarugete go chigaiga ngakominga watu wanakuwa tortured vibaya. Baki nyumbani kalia chimege chiri abayiboli baba bakoli kalia sikumelia abayiboli baba bakoli kalia lina gulilia abayiboli baba bakoli na litama mabuta. That's your greener pasture. Kwa sababu mahali ulipo Mungu atakubariki. Na akisema atakubariki atafanya nini? Oneta ora tange ebisibi yao. Nyasaye na bagu osisenia andonsio sore. Uigicha otwaro kwegena. Upande katika mulima wa Bwana.